Te ngang ada Menteri Senong, jauh Senong Pakro, kebahap pokok ka Imam Maharam Sip, te hakani kapor ba Menteri Senong, halor ketu ka Jingjia haka kat kendai tarik jung ubenai jiliu arjar punriu kapor kumba kat arsiteng ka Jingwan jong kitu ki arngut ki briu ban wan Bandung dakawat ya uwe u beliau jong ka Senong jongi balong Charman jong ka BWC di kum ka Senong hi barok kawe ka penrem jur halor kane ka jingle ruklau jong ki itu ki arngut ki beliau namar hakapor baki wan ban persyang ban dungyap ubriuru kade hakapor bangi tre Senong ni tre pajba ha kane hi ka jaka namar ka wei spek simli bat paar de biang singson simli kita nakabenta kajing penpau ya kajing penrem kajonga nakaliang jongi kumki nong sing Senong ngila donru ya kajing ya keren ya sutu jingmut ngidawa ba kibor jong kaan kidei ban simkia halor kane kakam namar kadei kakam kawa siap lak ban long kaba susi namar kalak ban kilat mu ya kajing to ka ketu kajing jia namar ni ya ka kam bangi sedang bantre ya karne ka jing tre Senong kajongi kade hakapor rasteng itu step te ya kajing tre kajongi te kajing wan khang kajing wan thombor kajong ki bat kade hakapor rasteng te kata ka jingwan ka jongki hamar baki wan kiwan dakabat mo wan dakabat te marsen hiar na kabat te ki kisuan kenrubet ya u Charman juga BWC bakarteng markuni te kata